Evo, dragi moji, stigli smo ovdje kod ove stare nene, ali je... Kak si Nino? Dobro. Evo, ja sam ti došao, kupio sam ti par stvari. Sad ću ti ja doniti to sve, malo voća, malo mlijeka i svega. Pardon, dobro, hvala, ne pitaj da. Hvala, Bog, malo žao. Sad ću ja tebi iznijeti sve iz auta i uničiti ja u kući. Jedna sad, pa pijemo kavu. Neka, samo. Dobro se osjećao. Mašala. To je najbolje. Kaka sam bila, mislila sam davno umrijet. Ali Bog pa narod. Jest. Ništa se ne brim, bit će sve bolje. Jest. Donio sam ti malo i bureka i jogurte da pojedeš. Popije Bog, cinica, 2 sirnice, pojedem i jogurt. Evo, kupio sam ja tebi sirnici. Bravo, hvala vam puno da ste mi zdravi I živi. ti meni. Pa mi živi, nikad ne bili bolesni. Ne daj Bože nikom, tako je. Mašala. Dragi moji, sad smo ovdje kod ovog čovjeka što ima 9 djece. Rekao sam da ću mu doći i pomoć koliko mogu. Došli smo ovdje kod Nasmira Mlović. i gdje smo tačno? 9 djece, Gračanice. U Gračanici, opština Židince. Slobodno reci, 9 djece. 7 sinova i 2 čerke. 2 sina, 100% invalida, ovaj izdani. Najme ovdje spora čerka, poslije isto i odmah. Tamo vidio ovdje u moju došlu, posjetio se, podijelio se djecu, hvala da te Allah nagradi. Amin, evo vidio, ja sam se naježio. Djetka je s posebnim potrebama, ona ide u tužnu školu dole u Zavod i sad ima problem s vidom. Sad se otkrio u školu dole, ona ne vidi. Jučer je bila kod doktora, odredili su pediatriju terapiju, znači da prosi naočara. Trebaju cvijeti. Ja trebaju naočara. Ništa, evo ja ću ti učestvovati. Cvijete, naočare. Eto, ko želi da dođe isto, pošto sam i ja došao, tako može isto i svako da čovjeku pomogne, stvarno. Mi ne možemo izaći na kraj sa jednim ili 2 djece, on ima 9. Može slobodno doći,